Štipjanec včera vozil voz protiven pravac na novi od автопат Štip-Miladinovci. Osvem što se pojavi snimka na socijalnite mreži deka stanuva zbor za vozač od Štip, ni potvrdije i drugi vozači koji na ovoj автопат patuvale vo isto vreme. Iako postojano od ostanatite bil predupreduvan deka ne je na vistinsko to mesto za vozenje, Štipjanec odneseni obidel golemata greška da je ispravi. Rešenje je našol vo vključuvanje na 4 trepkači. Novi od автопат Štip-Miladinovci je pušten vo probna upotreba. Dilnicata na patot od 3 češmi do Ovčepole funkcionira nekoliko meseci, a da novive počna da se odviva saobraćaj od i do Miladinovci. Автопатsko to rešenje go krati patot do Skopje za celi 30 km i do negovo to puštanje vo probna upotreba verojatno se vozilo vo site pravci i bez kontrola, a samo golema sreća gi čuvala vozačita od saobraćajna katastrofa. Sega автопатот se koristi od mnogo poveke vozači, pa verojatno je potrebna i pogolema kontrola nova delnica, tokmu zaradi vakvi situaciji koji se isključitelno opasni.